Biyag, wenno patay. Tinapalabas, nadanon ti laban ni Michael, ket may sa atao ni Don Tomas ngagnagan iti Bertod, tinakalaban na. Dakas ti panggap ni Bertod, ngem saan ang nagbaligi, ket nangabaklatan ni Michael. Kasta unay manen aragsak ni Solomon, iti panangabak na iti pusta. Ita gagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Ala! Ur-urayak manen ti sumaruno akarit ni Don Tomas. Tajak atrasan. Sige, Senyor Solomon. Ket iti sumaruno. San lang ang doble ti pusta. No di ket triplen. Idanon mi daytay ti amo mi, Senyor Solomon. Nakaragrag sa kakunay. Sige. Idanon nyo dayta iti amoyo. Pinayaban ka siglat. Gapu takayat ka nga ikan iti dakkel agatad. Mabit lang. Lukatak to'y attache case. Mabit lang tamangalaak iti ited ko kan ka. Ikan ka iti may sa abandel. Napumpun no iti kwarta ti attache case. Oh, adoy siglat. Awatan da ito'y may sarapet a kwarta. An-anwak data. Awatan ket kwartam. Saan a kwarta ti kalkalikagumak? No di ket ti wayawayami abalod mo. Anya. Awatan da ito'y a kwarta. Ket agpagatang ka kani ansot iti kayat mo agatangan. Angam sige. Tapno di mo matkunaan. Anayak adwa arpet ti ited kukan ka. Lading itek. Ngamjak awaten dayta. No awanan ti bagam. Rumwara kun ditoy. Di mo kayat ti kwarta. Ti wayawayak ti kalkalikagumak. Saan a kwarta? Iso nga uray imamal mo amin dagita a kwarta itingiwat mo. Awan bibiyang ko. Kukuam amin dayta. Abunga ti kinagamrod mo. Aniya. Sige. Innakon. Ti buisit at tao. Kaya't ko tikas jay nga ugali na. Lumaban. Ang uray agan ano. Awan tibael na kanyap. Wen ansot. Agrambak tayo manen. Iso nga kanto manen makitsenda. Wan, Big Boss. Ikang ka iti kwarta. Tay tamat lang ket rumar ka. Oh, Big Boss. Saan tayo ka di nga igatangan iti kawas ni Siglat? Kas gunggunana anang abak? Ik-ikak iti dwarepet a kwarta. Hangam di na kayat nga awatan. Iso nga apay anasken nga igatangam iti kawas. Ha? Ik-ikan nyo iti duarepet a kwarta? Gam di na inawat, Big Boss? Wen? Oh, saklatan ti pangtadan nyo, Big Boss. Tasakon ti mangidulin. Igatang kunto iti masapsapul na. Aniya. Hoy, di nakswitiken ansot. Saan ka aswitikan, Big Boss? Igatang ko talaga iti masapsapul ni Michael.
Saan ang mabalin? No di naawaten. Saan lang? Pagyamanak paikit di. Nukas ta. Di mo maipiyar kanyak, Big Boss. Saan? Sige. Addakan ka dayta, Big Boss. Mabit lang tayo kang ka iti pakitsendam. Ikang ka iti may saarapet a kwarta. Taing ka makitsenda. Anya? Di mo inala ti dua repet na kwarta? Apay ngay? Katkarbangam dayay. Intayam ti biyag mo iti dayay a kwarta, Michael. An-anuam ti kwarta. No awan met wayawayam, Dante. Anya? Anya ka diti serbi ti kwarta dito'y pasdak, ha? Sa bagay. Waya-waya ti kalkali kagumak, Dante. Saan ket ak kwarta? Tony, agpakada kami kumaka ni Layla. Mapan kami ijedaklan. Sarungkaran mi titanamday di mamana. Kan sarungkaran mi mati kalapaw ko. Tabarang adda ijayan da Michael kan Roldan. Sige, mapan kayo. Aganat kayo iti panagbiyahe, oh. Rumwarak man ita. Tamapan ko kasarita tay gayam ko a pulis. Bareng adan na saya at amay padamag na. May papan kini Michael. Sige, Tony. Aganat ka. Aganat kayo mat iti biyahe, oh. Awan na talaga. Awan pa'y tinagbanagan ti amin. Oh. Anya nga tati aramidag. Pumanaw ako dito'y police station. Kat mang panunot at itinasayahat nga aramidag. Tapno masarakan min ni Michael. Lalbasan. Intun bigat. Mabasan dagiti tao ti maipablaak anagan ni Michael. Kat sapay lakuma. Tababaan da ito yung inaramid ko. Makita min ni Michael. Mapanak mat ita itimay sa radio station. Agpanawaganak. Ti telepono. Nalabit at namanan kumarit iti laban. Hello! Senyor Solomon. Nangabak kayta. Ngam iti sumaruno. Apakan kamay. Awan karbangam amang tagikwa iti kwarta. Ayop ka. Ket? Kumarit ka iti pusta? Ibagam lang, Don Tomas. Wan. Karkarikan ka iti pusta. Bueno. Ibagam ti kayat mo, tagtong palak. Big Boss! Bukbukak pa iti basom. Wen? Nagragsakak ita. Gaputay mawag ni Don Tomas. Kat karkaritan nakmanen iti pusta. Big Boss? Isu nga ita. Maragragsakan nakmanen. Nga uray jak pa'y naiggaman ti sumaruno nga abakak a kwarta ni Don Tomas. Big Boss, madaman ti panagluto dagiti balod. Masayat launay. Sige, Anson. Agluto kayo. Tagalpasan day ta. Mangan kayo. Agrenek kayo iti arak. Big Boss, Agrambak kayo. Agbusog kayo kadagiti agkakaimas ataraon. wan, Big Boss. Sige, agluto kayo.
Pagtitinulungan tayon, tapno daras malpas. Mabisin kami! Asap! Sasami pa yan! Nanglangan! Itangal daw! Huwag nga agpaisaw. Isungarod nga agawaan nyo ti agluto. Tapno makapangan tayon. Nayapan ka dito'y nalingad apaset, Michael. Taday bagaking ka. Awanti sa bali ang makangag dito'y. Anya dayta. Michael, anya nga tano, aglibas tayo amin. Ha? Wen, tulagin ta dagiti meta sumurot ka data. Dagiti kakadwata, anasidag ka data. Ket pagtutulagan tayo, di pa naglibas tayo. Anya? Panunutin tayo, anaimbag taramidin tayo. Dante. Ado ti arak, saan ka ni? Bartagan tayo dagiti gwardiya. Anya? Anya, kasta ti plano yo. Wen, Boss Ansot. Sikapay lang iti nang ibagaan mi. Iti daytoy a plano mi. Anya, Boss Ansot, aginggat kaano nga agbalin kami abalod ni Big Boss. ngem Dante. Boss Ansot, tulungan na kami. Tapno makalibas kami. Sigurado kayo. Delikado ti kastoy nga aramidan yo. Immano dagiti bantay ni Big Boss. Ket jak ammo no asino da. Gaputa sekreto ni Big Boss dayta. Naibagalakan niya timay sa bodyguard na. Anya? Iso anarigat ti kastapang panunutan yo. Boss Ansot. Ita aramrambak. Agbartek ti amin a tao dito'y pasdek. Ket bartaken mi dagiti gwardya. Tapno nalaka kami ang makalibas. Anya, Aglibas kamin. Boss Ansot. Na kayo ang bodyguard ko. Agbantay kayo ang naimpag. One Big Boss! One Big Boss! Ket dagiti pinusgak at duma at agapaliiw. Agpaliiw kayo. One Big Boss! Diyak kaya't nagliway kayo. Diyak kaya't nga adda maparnuay aparikot. Di kaya't ko ita. Agrambak tayo laeng. One Big Boss! Ala! Ituloy yung arod ti agluto. at ito'y pulutan mo, Big Boss. Dito'y kapay lang tira sa ansot. Agsarsarita tapay. One Big Boss. Bayam dagiti bodyguard ko dita salas. Tagi inom damot dita. One Big Boss. Ang kasano na ito? Kat aginom damot amin. Bayam lang. Tagrenak da iti ara. Kasanon dagiti kwardya iti gate, Big Boss. Aginom da kadimot. Amang ano mabartag da. Ansot. Bayam laeng ida. Basta nakakandado lakit diti gate. Awan parikot. Oh, Big Boss. Uray sika. Uminom kamat. Nasken nga agrambak tayo. One Big Boss. Bueno, uminom ta. Bukbukan tamay sa abaso ta uminom ta. Pasensya kan Erlinda. Gaputa saan anaan-anay ti impaay ni Tony kanka ang panagayat na. Ngam agyaman ako na kanka. Tanuawan ka. Diyak amunoan niya tinagbambanagan ni Tony. Agyaman ako na, Erlinda. Kaasi ka man. Tapi musay ka saan mo ananam tiragsak ti pamilya. Sorry, Erlinda. Ngam ikarikan ka. Jak baybayan ti anak yo, ani Layla. Ibilang ko apod no nga anak ko. Ikarik dayta, Erlinda.
Manang Rosana. Manipod ita, Layla. Di na kun awagan iti man ang Rosana. Ano di kat? Awagan na iti mama. Wan. Layla, iha. Ibilang ka akas pudno nga anak ko. Sapay ko ma. Tama ikariak nga awagam iti mama. Wen. Mama Rosana. Wen. Awagan kayo iti mama. Erlinda. Ikarit. Dito'y sangot itanam mo. Ipatag ko ni Layla. Analutan, because! Sige! Tangay nakaluto kayo! Agrambak tayo nga ruden! When, Big Boss! Sige lang! Agranak kayo iti pulutan ken ara. Tunggal may sakada kayo. Mapalubusan nga uminom iti ara. Agyaman kami, Big Boss! Agrambak tayo para iti baligi ni Sigla. Tagay! Adto'y pa'y ti arak. Na kayo agwardya dito'y gate. Uminom kayo matiti arak. Tadi kayo kat agtiltil mon latan dito'y. Agyaman kami! At damot pulutan nyo. Agpulutan kayo. Okay, agyaman kami! Sige. Di kayo agdanag. Tainton maibusyo day tamay sa abote. Mangyagak manan. Ang ngamne. Di yu ipadlaw launay nga uminom kayo. Amangan no makita na kayo ni Big Boss. Amangan no paritan na kayo nga uminom. Sa bagay, kuna namat kidi, nga amin tayo kat uminom iti arak. Tagrambak tayo. Iso sige. Tira. Inom. Agrambak tayo nga rod. Kami nga ron! Lokatan mintarak! Busansot! Ariglado. Agrenak kayo iti arak. Agrambak tayo. Michael, nasiputan ka din ni Boss Ansot. Wan, naggapo iti gate. Napan na inikkan dagiti gwardya iti arak. Wen, bartagan na ida. Big Boss! May takadilang tinuman nyo. Idinto tanagado nga arak. Big Boss, mangala kamin to pa iti may sabot eh. Naimas ti pulutan, Big Boss. Talaga na imas. Wen nga rod, Big Boss. Kastoy kumakanayon. Nagmayat. Talaga nga danto manan ramramba. No bilang tamangabak manan ni Michael. Unak mo saan ka ngomin inom iti arak, Michael? Ang uminom ka matgayan. Big Boss. Wen, inom ni Michael. Nangro na ta nangabak iti laban. Bueno, ituloy yo ti uminom. Panahon ka. Sige, Big Boss! Ipagarup na no talagang inom ta. Sige, Di na alam mo. Nga dagayang pangpanggapin ta. Sumardang kan. Amangan no adda makangagkan ka. Sumungan ni Boss Ansot, Michael. Dante, Michael. Busansot. Agpaliw kayo na imbag. Kandi kayo bartek. Tainton rabi. Sigurado ang mabartekan dagiti gwardya iti gate. Sapay ko ma, Boss Ansot. Makalibas kayon doon. Makalibas nga tan, da Michael ken Dante. Gagayem. Di uliwan na denggan, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag. Wenno patay. Pinapalabas. Gapo tawan nagbanagan ti panagpatulong ni Tony iti gayem na apulis. Iti panang sapol daki ni Michael. Inkadengnan tinapan iti pagwarnakan ken iti istasyon ti radyo. Tapno bareng iti dayta awagas masarakan dan ni Michael.
Napanmet Dalayla ken Rosana ije daklan. Iti tanem day di Erlinda. Ket dita, nagkarin ni Rosana nga ipateg ken ibilang na ni Layla kas pudno nga anak na. Iti matpasdek ni Solomon, madaman ti panagrambak da. Gapo iti panangabak manen ni Michael iti laban. Plinano nga rod da Michael ti panaglibas da. Akadwada dagiti naasideg kadakwada a balod. Ngagpapan kiniansot ket timulong iti dayta a plano da. Ita gagayem adtuyen tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. Biyay! Wenno patay! Agpaliw kaya na ibag. Kandi kaya bartek. Inton rabi. Sigurado ang mabartek dagiti gwardya iti gate. Sapay ko ma, Boss Ansot. Makalibas kayon ton. Tulungan kayo ang makarwar. At dandag iti binagaan mi iti limed. Ket kayat dati sumurot kada kami, Boss Ansot. Aduda ka di. Wen, aduda, Boss Ansot. Kasta ka di. Sige. Inton rabi. Aglibas kayon. Ni Big Boss Michael. At dalot ta dagiti gwardyana iti apay na. Iti sigigan. Ken iti malikodan na. Sige! Uminom tayo! Ken saan lang ang dagiti bodyguard na tinakabantay ken kuana. At dapay dagiti uniformado a pulis. Awan serbi dagita pulis. Kwarta lati ang muda. Wen nga ron. Dagita a pulis. Agbayad dan to. Rumbang amaikat dan iti serbisya. Gaputad dakas da atat tao. Wen nga ron ah. Nagpaadipan da iti Diablo. Gapo iti kwarta na ita, Michael. Wan, Dante. Insuko dan ti biyag da iti Diablo. Ani Solomon. Kasukat ti kwarta nga itid na kadakwada. Wen nga ron, Michael. Nasisirap da iti kwarta. Ket oray pa'y talikodan dan ti pagribangan da. Basta da maawat da ang kwarta. Kasta ti kinaturay ti Diablo, Dante. Ado ti maalilaw na, gapo iti kwarta na. Michael. Mangrungin ang mapartek dagiti daduma kakadwata. Kit dagiti gwardya. Kita mo. Diretso ti tagay da. Iso ang mabartek da laki di. Inton madanon ti rabi eh. Oy! Ziglat! Umay ka mga ala dito'y itinaimas nga. Michael. Big Boss. Ni Big Boss. Kasarsarita na ka. Mangmangig na ka di! Ziglat! Sige, Michael. Pagkaw ni Big Boss. Inka pumidot iti may sabote. Takampay ini. Inumunta. Sige. Awan at talaga, Layla. Pulos asaan ang nagawid iti kalapaw, da Michael kan Roldan. Gaputa awan ti pakailasinan ang nagawid da. Wen nga rod, Mama Rosana. Ngam sana bale. Tinaskan. Makitak to matlay da. Huwag gayam. Rumwarak. Orayan nak ti kalapaw. Tain purusan dagiti bunga tinatang ko. Imbaglaang nga ipantay di po kalyon. Kan kalyak dagiti kamote. Ta sigurado ang nagbagasdan. Tulungan kan, Mama. Anya? Saan mo akabailan? Kabaulak. Tultulungak tupay idi ni Roldan iti umana. Agkali kami iti kamote. Kan agpuros kami iti lubyas. Kasta? Tulungan kan, Mama. O sige, katagyaman akan ka. Agpag napagnaak pailayan, bareng masalaw ko ni Roldan. Nasken nga gawi din. Tamangan nuan niya pa'y tidakas ang mapasamak kan kwa na. Agpag napagnaak pa'y, madamdaman tulangan ang mapanak ejay department store. Oh. Basol amin ni Solomon, dagito'y ang mapaspasamak kada kami.
Ang bayat to iti kinadakas na. Sumipngatan, Layla. Iso nga imadudag iti tumatayab dita sang sangaday ta natayag akayo. Jela oni dati mang mangag. Adamot gayam kadkadwam dito mama. Dagiti tumatayab nga agapon ka dagiti sangsanga. Oan, Layla. Hun gayam, mama. Agpabugal yun takadiin ton bigat. Oan, iha. Awitan ta dagiti kinalita a kamote. Kandad dumapay anateng a pinurusta. Datayon ati mang sida. Tadimatan agaw awid dagiti singin. Sige. Ay. Amuyo, Mama Rosana. Talaga amalidayanak mat. Gaputa saan dapay anagkita nga agkabsat. Uray siya. Kaya't kumat ida a makita. Nang runa ni Michael. Layla. Sapay la kuma. Taagdadan na kami nga agkakabsat. Da kayo ang bodyguard ni Big Boss. Bagkatan yun ni Big Boss. Kaypan yun iti selid na. Wen ang shot! Nas ka na maturugan ni Big Boss. Tadinan kabaalan. Nalaos ti Bartoknan. Sige, pagtitinulungan tayo pagkatan. Wen, pagkatan tayo ni Big Boss. Sige. Da kayo nga pulis. Nakatakder kayo lang takadiditan. Sumurot kayo matin kadakwada. Tabantayan yun ni Big Boss. Tanya ti amuyo. Amangan no itaray dati kwartana. Sige. Ito yung Di kayo rumrumor. Nasken nga agpatnag abantayan yun ni Big Boss. Bantayan mi. Ijay salas ti pasdak. Ituloy yung ijay ti panaginom yo. Sige. Bagkatin tayo nga rudan ni Big Boss. Michael, agor-urokin na kiti kakadwata. Ado kadakwada tinapartak. Kat naturog dan. Wendante. Ha? Dagiti umas asidag. Kasano, Dante? Michael! Di kaya agpadlaw. Agtugaw kayo. Kat kampay ini. Napartak kayo. Wen. Agpaliiw tayo ana imbang. Ni nga tapos ansot. Ayan na nga tan. Nakaturugan dagiti gwardya dito gate. Nasaya at mat. Saan nakagpadlaw? Kampay di. Isupot ko dagiti bote ti arak ang nagibusanda. Kalpasan na. Mapanak ijay salas ti pasdag. Takitak. No nabaratagan dagiti gwardya ijay. Nasaya at mat. Nakaturog matlaang dagiti gwardya ditoy. Agraman dagiti pulis akakadwada. Agurok na matan. Nasaya at launay. Pumanawak matlaang dito'y salas. Aginayadak tapno awan ti malukag. Agdiretso ak ijay ayan da Michael. Michael, ni Boss Ansot. Isuday ta umay dito ayan tayo. Wen nagpaysa. May boss ang shot. Kumasigan. Ay! Isa na lang. Di kayo natagari. Wanya, nakasagana kayon, Michael. Wen, Boss Ansat. Makita yo dito iti gate. Urayin nyo ti sinyas ko. Nas ka na si Putandak. Apama na sinyasan kayo. Umay kayon. Tailukat kumatan ti gate. Kat aglibas tayo aminan. Aginayadak. Talag ti susi iti pantalon da ito agwardya. Iso ti tagalukat iti gate. Iso ti simublat kanyak at agaygam iti susi. Aday ta ti susi. Inayadak nga alaan iti pantalon na. Aha.
Antay ta. Naalakon. Tulba ka akong tigait. Antay ta. Natulba ka akon. Ilukat ko tigait. Antay ta. Sinya sa kunda, Michael. Darasin nyo. Rumuar kayon. Agawaan nyo. Intayon, Boss Ansot. Di kagbati. Agawaan tayo, Tirmar. Madasan nyo tinumar, tamatay kayo amin! Umunag kayo nakangato na gitimayo! Ludi ka ang tungpal! Patayin kayo amin! Saan mo na ito yan, Miguel? Nakarit kayo ang bodyguard. Gaputa na paltog yo. Makadano dati ka ni Big Boss! May isa kagaya maglibas ko ha? Yo! Yo! Ho! Nakarit na kaya. Tunay tanan sot! Amang ano ta ulom ti paltogak ha? Ho! Hey! Na kayo, gwardya! Di kayo maturog! Manal kayo! Nabartag kami nga ron. Nagbantay kayo! Kita nyo! Napuitit! Kinaturog yo! Dandanin nakalibas na kitibalon! Kasaya. Abay, na plano na kayam. Dagiti sana naglibas! Bangan. Umasidag na ditay! Umasidog kayo kano. Umasidog kayo. Masidog kayo. Di kaya garami diti may kaniwas! Na amin kami ang gwardya! Agraman dagiti pulis, akakadwami! Kat nakapaturong dagiti paltog ni kada kayo! Basit labi dito kat matay kayo amin! Wawan. Dagiti saan nakaraman iti pa naglibas! Pungwan nyo amin dagiti naggandat naglibas! Apa kay ramanan ni Ansot? Wan. Sige. Ito! Matubal. Ingka mangala iti tali! Tayo na bakit? Agawa! Wawan. Salbag kayo ha? Di ko na yun siguro makalibas kayo. Hanggang nagbintot kayo. Todasyo ka ni Big Boss inton bigat. Dagiti daddo makakadwa tayo anak kapungo. Agur-urok da. Gamda tayo atalo. Di tayo makaturog. Well, Rod. Madusa tayo lakid di inton bigat. Sigurado dayta. Kunak no nalakati iruruwar tayo. Gaputa na bartag dagiti gwardya. Ngamsaan ba't gayam? Diyak amuti nararamid ko itay. Rumbang kumangay nagaw ko dagiti paltog dagiti gwardya. Tapno at armas tayo. Uwen nga agpaiso. Naklaatak ngamin itay. Kadyak matan amuti nararamid ko. Nulimaban tayo. Amang ano ad-ado pa'y tinapaltugan. Anya maten. Saan tayo nagbaligi? Inton maminsan. Amu tayon ton ti aramidan tayo. Boss Ansot. Inton bigat. Sigurado. Madusa tayo amin. Ang mga nusaplitan na tayo ni Big Boss. Itilalat asaplit na. Anya? Nagsakit di ulo ka. Big Boss! Siya kung tinangyag iti kapim. Apag isumot gaya man nakaringkan. Apoy ni Ansot. Isuti taga templa ti kapig. Awan ni Ansot, Big Boss. Nakapungo. Aniya. Aduda nakapungo iti ground, Big Boss. Anyo ti kayat mo asawan, bodyguard. Big Boss. Ginandad dati aglibas iti rabi eh. Aniya. Awan, Big Boss. May baglangan at nakita ti may sa pulis nga pag na di tarwar. Iso nga yung pakamuna dagos kada kami. Aniya. Kat amuyo ka de. No, asino ti may sa aglibas kuma. Asino? Nisiglat. Aniya. At
Kada pa lang iti ground, big boss. Ha? Nakapungod amin ni Jay. Nakapungad amin. Awanan! Awad na, kastukan na kita. Nagsapsapol kayo lang iti pakatayan nyo. Anya nga ita, ha? Sigurado amatay kayo amin. Pakairamanan mo ni Michael, alias Siglat. Pwak! Sumardeng ka dita, Piryong. Tawan mo't lang namnamam nga agbyag pa'y. Gapota kaya riga mong tinatay. Lumaban o. Dante! Di ka man naging kakarit. Gaputa sigurado. Kanibusan namon. Da kayo amin! Agraman dansot kan siglat. Asino ti dadaulo yo? Michael, busansot. Kasanuitan. Ha? Ni Michael, big boss. Isuti dadaulo da. Di mo amot isasawang, Piryong. Big Boss, ni Peryong tinangidaulo kada kami. When? Ni Piryong, Big Boss. Huwag pa iso. Iraman! Gaputan da kayo lang tinagganda at naglibas. Big boss. Amin naman. Paltugan nyo itan. Asino ti dadaulo yo? Asino? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!